Šta se desilo sa facom McGregora? Ovo je on u 2015. dok je ovo on sada. Izgleda kod ima 50 godina, a ne 35. Pa, pronašli smo odgovor na to pitanje. Svi su mislili da su u pitanju steroidi ili starenje. No glavni trener Conor McGregora, John Kavanagh, je konačno otkrio pravu istinu. U pitanju je nešto što nikad ne bismo očekivali. U 2017. McGregor je izvadio zub koji ga je smetio još od 2013. Zajedno sa njegovim umnjakom. Zatim je sve otišlo u kurac, doslovno. Nakon njegovog gubitka protiv Khabiba i isto nokauta od strane Poiriera, McGregor je odlučio nabaviti nove zube, doslovno nabaviti. Nakon malo istraživanja pronašao sam studij koji nalaže da micanje umnjaka iz usta može promijeniti strukturu vaše čeljusti. Može vam se stvoriti ono što doktori nazivaju staklenom bradom i slabom gornjom vilicom. I to se dogodilo McGregoru. Da situacija bude još i gora, u 2022. McGregor je počeo koristiti steroide. I jedna od nuspojava steroida može biti višak